تەوی هەموو ئاستەنگیان دژاتی کرنا بەردەوامە حکوومەتێن یەک لە دوویەکێن بەغدایە لێ حکوومەتە هەرێما کوردستانê dest ji karwanê avedaniyê ber nedaye. Di salên dawiyê de Herêma Kurdistanê geşedaneke pêş çav bi xwe vedîtiye. Di hember da bajarên diyên Iraqê weke kavilekê wêrankirî û rezîl in. Aborînasek dibêjît ji sala 2003yan zêdetir ji 1200 milyar dolar dahatê Iraqê bûne. Ji vê hejmarê tenê seda 6 bi Herêma Kurdistanê şandiye. Dîsa jî serbarî van hemû astengî û rêgiriyan û nişandina budceyî avadaniya Herêma Kurdistanê dilê serkirdeyên Iraqê girtiye. Çavpêna rabin. لالیەکی دیمەنێ هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê ku weke bajarekê serdemiyane û pêşkeftî xwe ya dibe û laliyekê din jî Bexdada wêrana paytexta Iraqê ye. Cudahiyeke berçav di navbera van du dîmenan da heye. Bi curekê ku Herêma Kurdistanê bi berawir digel Iraqê weke hevberkirina welateke pêşkeft ye digel welateke paşkeftî. Edvan salên dawiyê da zêdebarî çendîn astangan lê hêşta jî karwana avadaniyê li Herêmê bi dawî nehatiye. Hikûmeta Kurdistanê li ser drûstkirina projeyan û dabînkirina xizmetguzariyan ji bo welatiyên xwe berdewam e. Ku ev yek jî bûye cihê dilxweşiya xelkê wê, welatiyên Iraqê jî xweziya welatiyên Herêma Kurdistanê dixwazin. گرو قیامت تا یکودت کجن عمارت چه حاله چه هیل بیره مالت خودی وکی گنده کیه خودی گنده مش بغدا خوشتره گنده من اصل گنده ایل پیر میسیل گلی کرد کی اما جماعت زانن خودی وکیلش بغدا خوشتره گنده مو خوشترهش بغدا هر چه گنده چه گنده بغداشتی سالت هفته ده لحادی گنده تو حسابی بکه بنایت چه عمارت چه قلبای گلیش رادیان خلاص نایکن هبونا وان همی جورا قیرانا الكردستان و دشمن کاری برام همه کردستان هرما کردستان نراوستیا سیستم پیشوچونه دا سیستم آبوری دا سکتریت آبوری دا سکتریت ساقلم بی پیشوچونه گلک بواره دا هرما کردستان شیعه کوکو دولتک نشا خلکی بدن اس شنازی خودم کو اس خلاتی هرما کردستان به و اف امن و امانت و امت دا اوا رب العالمین نعمتك والقل ما كريك وخوشي امت دانوك الحمد لله ونسبة خدمات گزاریا و بینایتا و هکتو بی سعکه باجرت عراقی ام گلک پیشکفتی ترین شوانا راست له وقتی اوتی نویری راستی هزت کنی چونه غیر دنیا. واحد رفض الاستفتاء سرارای دجاتیکردنا هەرێما کوردستانیش ئالیە حکوومەتên ئێک li dîfêkên Bexdayê ve lê herêm digeşekirina xwe ya şaristanî da nerawîstiyaye. Ed beramber da ew Iraqa ku sala 2003 were bi sedan milyarên dolaran dahatê wê ji bilî wêrankarî, kuştin, revandin, belavbûna hejariyê hîç tiştekê dîjê nahete dîtin. همی پیورا بهر هرما کردستان چارچوبه شایستین دارای دال عراق فدرال نهات یدان هرج 2004 بگیره حتی 2020 و 2020 خلاص یعنی سرجم نزدیک 1262 میلیارد دلار که دهات پترولی نه پترولی با عراق نزدیک 81 میلیارد دلار بهر هرما کردستان فریکرینه و تا بیت 6.41 صاده پلاسی که تو برآوردی هرم گل عراق بکی وی کوج می 6.4 صاده گل دهات عراق و اف آبادانی هرما کردستان هی نزدیک پتری نقطة 4 صاده بو عراق مايا مقابل بمدو مرجع هرمی کردستان قوبات طالبانی سروکێشان da bilind Herêma Kurdistanê bû danastandin digel berpirsên Iraqî ve gera xwe da ragihand berpirsên Iraqî daxwaz ji wan kiriye avadanî û pêşkeftina herêmê rabigirin ji ber ku ev pêşkeftin û avadanî û berevpêşçûna li herêmê dibe sergejî ji bo wan û welatiyên wan gileyî û rexinan li hikûmetên xwe dikirin ku nekariye mîna herêmê xweşguzaraniya ji bo welatiyên xwe dabîn bike. Ev pêşketina herêm têda derbas dibe di demekî da ye ku çi caran bi durustî maf û şasteyên darayiyên herêmê nehinartîne û çend salekan jî bi temamî 1 dînar jî hikûmetên Iraqê ji bo herêmê neşandîne. Lê herêmê beramber da dest ji karwanê avadaniyê neberdaye. Mes'ud Mihemed Kurdistan 24 Duhok.